igate golo isicapha angizwe ukuthi ukhonto enzakalayo bangena ekamereni gogo isicapha xaxa ipower kuthi kanye uziphi izinto zethu wena iziphi izinto zethu wena nalomjida wakho nitshela ukuthi nisile nina yena ukhuluma nathi wena ngapha uyasixhopha wena uyacofia ngapha mina bafuthi nikhuluma ngani bafuthi mina angazifakoli mina bafuthi ngiyadayisa lapha esitolo mina bafuthi angazilutho mina ekuthiwa wena futhi yakho senzile imali ibharele ekhanda same time ibharele ngiwe phansi ngishaye phansi ngishaye phansi ngilala elikhali ibhuzi prof khali indulu likhali bamba bawu5 labantu labo khona lo ongakaveli ekuyena lo amxhophile yabo cha ukuthi iyaqhuma nje induku mina cha ukuthi iyaqhuma induku la ngiyakhala ngiyamemeza yaqhuma induku la kumina sabafethu angazi ukuthi ebhequlule endlini ebhequlule impede ngibona ukuthi bayifuna ngempela lento lento abayifuna ngempela lento le hayi cha mina bafethu ongamana sambeni siye kuyena bafethu sambeni sekuyena so hayi sesiphuma kuyena yena uthena izinto zikwena uwena owahlela uwena owamfida ukuthi akuxoshwe mina yena nje uthi nje izinto zonke zikwena yabo so ngifuna izinto zami yabo ngibona ukuthi nomjida uthi uyangibulalisa straight ngitshela ukuthi njengoba ngithi iyaqhuma induku iyaqhuma ngempela induku ngashaya ngathi ngangeke asambeni sekuyena unamanga ayikho lento ayishoyo mina ngazi lutho mina angazi ukuthi hayi bonke basho njalo ngazi lutho ngithi seshane beseshana impela bhequ abatholi lutho engene lo mjida lo ekuyena amxhopha bengena wathi mina uyabona ukwenziwa isilima angikuthandi lo uthi wena uthi bafethu iyodwa into elula kwashiwo nephoyisa lasho lathi hayi uyokhuluma enkantolo ukukhuluma kwahlula iphoyisa lathi uyokhuluma enkantolo asimthathe siye kunaye kubra wakhe mhlasimbe eqiniso lizovela sengibheba nami iwunga so nami senginalokho kuyena ekuthenini fuseke vele nami angisamsabi namanje nami hayi angisamsabi naye wayesazi ukuthi umxo akasangisabi sengikhulumela noma kanjani naye sengiyamkhomba nami sengenza noma yini kuyena nami yazi nemenze ehlele ngezansi imali ngoba wayesenemali mawunemali awuyakusaba ukufa ukuhlupheka ukwenza ube nesibindi fear a hungry man usenanengane yes sekunento ayiphilelayo ayiphilelayo ukuthi useyabona ukuthi umgosi uma ehamba ingane izosala ihlupheka le mali aseyenzile ubona ukuthi izinto zizomlahlekela ingakho manje sekusaba ukufa bakuthathe bakuse kuye bengithathe bengisokuye besifika kuye unoma wengane kwabe kunokhamini lami ngishaya nogle anokuyishaya ewindini lami balo ngithi vula bathi ngiyeza ulala endlini enkulu so uyena ubhuti wakhe bese kuba nezingane zakubo ezincane so it's this big house yena ulala ngaphakathi ekamerweni ulala ngaphakathi ekamerweni akafuni ukuzakhela outside building so buza kubo nje kumele nje ungene nje khona endlini enkulu yes evule uthame evula naye whatsapp babe mkhahlele ngena ngaphakathi phela uba uthombo manje hayi naye uyabona ukuthi the very same people abathumele kumina usakwena usenzile ima wena
ekowani mani ebephuma uma wenganeze ephethe ingane yakhala lana maphuma nalezi ezakube incane umalume wakhe uyaphuma wathi akukhuluma umalume wakhe mvala ke barrel swaphindela ekamereni wena ingane lezi encane swayiphindele ekamereni asazikhiyeleni lapho ngaphakathi kwabe kuqondwe ekamereni lakhe yashinduka usaphumule wena mina ngisarelaxile nami ngisakhokha umoya angitholi induku mina lapho induku isishokena manje induku yabo ngalesathi ishokena induku mina ngithi ngifuna ukukhuluma ngisho ukuthi mfethu manje lento leyo oyenzayo uyenzelani ungiqhatha nosibani bani ubuwazi kahle ukuthi wena owenze u1 no2 no3 ngithi ngisafuna ukuthi uyena ibisho kumina induku kuthiwa sithethula ishinduku ukhona uma ingane yakhe uyabuka ingane yakhala kuthiwa thulisa leyo ngane wena kuthwisa leyo ngane wena hayi eyithulise ngebhodlela ayinani nani eyithulise ngebhodlela ethulise icaca ukuthi hayi naye usethukile naye yabona nje ufisa ngisho nanokuphuma la endlini ngendlela isimo okuyisona induku eqhuma ngayo lamadoda lawa aphethe ibhamu cace ukuthi kufika esigabeni sokuthi thiwa okay angikhulumeke manje sebemdedelile ngenduku bambulele ngayo induku isiqhwaga sonke khumbule lo muntu ekuthenini ukuthi ejele vele banezinto zabo abazenzayo induku nje so into nje ayaziyo ukushawa amaphoyisa into ayaziyo so uyakwazi yena enjoy that pain yabo hayi bemyekele thiwa khulunyweni manje madoda wena umdayise esitolo ngithi mina yebo wena uyiboss wena ethi yebo so wena uma wengana ngithi ethi yebo so yenza ibe lula ke lento ne umdayisi wasesitolo behamba neboss bebefika iboss yathi ifuna u1 no2 no3 umdayisi wasesitolo kuleso sikhathi asange size simbone thina sabona bani sabona iboss kanti umdayisi wenze njani umdayisi uthatha izinto ngobani iboss inakho ukufika izothenga kumina so njengoba ifika izothenga kumina iyangibona ukuthi izinto ngiyithathaphi mina so njengoba ihlezi ifika ithenga ihamba so njengoba ngisho ukuthi wayese ene grid shuthi into eyenzakala wapika usinawana ukuthi behambe beyokwenza lento le shuthi usinawana lo owacufiya yena wase ezogaxelisa mina ngokuthi lento le yenziwe yimina lo sinawana lo shuthi wamane washaya ikhona lo sinawana lo washaya ikhona nje straight wabaleka wazoyihlalela la edown the very next day beyenzile lento ngoba uyazi ekuthenini ukuthi yini eyayizokwenzeka ilandelayo basho ukuthi okay wena ngasikhathi sisakhuluma thina wena wahamba wayothatha izinto ngendlela ezihlala ngayo cause nathi senzele ukuthi zingatholwa abantu abomthetho bakhona wena ukuyithatha bengabe uyithatha lo iboss yakho bengabe ikhipha imali yajeyazi futhi hayi le mali lena ayiphelele sobuye sibuye bese bengabe ethi sizobuye sibuye ujike lapho uyangithuka uthi wena lamasimba lawa owenzayo ngokuthi ufuna ukuzenza usomaqhuzu lana so nje amagama angishiya nawo ukugcina amagama ukuthi mina naye asitholani kahle so already vele usuka la thina sesinokuxabana naye so bengabe sengiphindela engojeni yami sekufika omunye esizokwenza i-deal naye izinto zami ayisekho the last person ekade ngihle naye wena
mina bengifika ngiza la kuwena njengomjita, njengomuntu engimazelayo ejele, ngiyakhuluma nje nawe kahle, wena uzothi ile ntwana le eqhamuke neplan yokuthi asenze u1 no2 no3 ukuze yona izokhona ukuthi iyoyivulela esayo isitolo, ngoba iyangibona mina sengumalume, nginemoto, ngiright, ngishapu, nginesitolo, ukuze izoba right nayo. So ashayela bise yona ithatho okwayo inginike lokho mina, kanti mina ngazi ukuthi intwana le izoyithathela zonke izinto. Ngivula amehlo ngiyamangala, ngishocked, ngisayibuka zowaqamba manga umuntu wathi eqeda nje ukukhuluma njalo kuthiwa yakhuluma athi ayikho leyo nto bullshit lo ebuzani nangu umalume wakhe lapha eCameroon, angikaze ngiye ndawo mina. Kwathiwa ngampela babe bemlanda malume uSibanibane uke wahamba, wathi malume uSibanibane akaze ehamba, kuthiwa okay right, bemphindele semumva, kuthiwa okay mawe ngani ithuba lakho lokuthi ukhulume manje. Ekukhulumeni kwakho make amagama akho, ngoba ubaba wengane impilo yakhe isezandleni zakho. Ziphi izinto? Hayi akangitshela ukuthi yini ayenzayo mina, this and that. Kuthiwa ziphi izinto? Hayi akangitshela ukuthi isho impama ngumawe ngane. Ngasikhathi isho impama ngumawe ngane, lo mjita lo iboss yami sengimbiza ngeboss ngoba phela ungiqashile esitolo. Yeah. Iboss yami engiyibona ukuthi kuvuka lezi zinto zakhe manje. Ngangikwazi ukumbona bevukwa izinto zakhe. Wine makuvuka isilwane. Wine demon lakhe. Ngibona ukuthi liyavuka manje labantu bawu 5. Ngibona ukuthi liyamvuka idemon lakhe. Wayesephatha iBaby Brown. Wayesephatha iBaby Brown ngobani? Wayesekhona ukuhamba emphakathini freely. So njengoba sekhona ukuhamba freely emphakathini, isibhamu busifakile siyakhona ukubonakala, bakhona oclever bakwazi ukusibona. So iBaby Brown incane ayibonakala. So le Baby Brown wayeyifaka phela, wayefaka la kena ngaphambili nje. So ngisho umbuka awuyiboni. So ngendlela ahleli ngayo, uhleli in a way ekuthenini ukuthi ayibonakali, bamise against the wall. Bamisa against the wall, nami bangimisa against the wall. Uma wengane nange uhleli phansi embedeni. Uma ngane angazi lutho mina, akangitshela ukuthi kwenzakalani, nangu umuntu asuke naye esitolo, yabona nje uyena nje owaziyo ukuthi kwenzakalani. Ngiyambona la, ngaze ngathatha ukuqhuma impama ngengane uthi ayibona nali demon lakhe libuya. They evoke. Ngamtshela ngathi efethu bungalikhulumi iqiniso lafethu uzoqashuka uma yoncosi yakho. Ngiyamuzwa ukukhuluma yedwa, kube ngathi uyathandaza, kube ngathi khona izinto ayibizayo. Ngiyambona ukuthi hayi nange shintsha. Ababona bona bafocus mawe ngane at the same time bayasibuka nathi. Yabo asiboshiwe asenziwanga lutho nje. Singiso nje odongweni kwaqhelwa kwamiwa, angikubona abantu abaphethe ibha. Hayi ngiyambona ukuthi khona lesi silwane esimvukayo, khona lesi silwane esimvukayo, ngiyasazi ukuthi siyingozi. Plus angithi njoba ushilo na ukuthi njoba esene responsibility manje akuselula ukuthi ehlapha, akuselula ekuthenini ukuthi emane ebe reckless. So ke nase kufanele eprotecte umndeni wakhe. Wathi vethu ngingamane ngife not ingane yami. Amagama engawezwa kuyena, ngingamane ngife not ingane yami, not ingane yami. Uyibeke kanje izandla nami ngiyibeke kanje. Wazehlisa izandla, ngasikhathi ezehlisa izandla esodwa sama kanje, esodwa saza la. Kwathiwa indoda indoda yini lapha khonani, babemdonsa bemfirila ngasikhathi bemfirila abezwa lutho.
So the time bemferila the time la uma wengane esefuna ukuphahluka khona ukuthi kahle kahle usibanibani khona izinto ayishiye kumina ekhaya wacishe wakusho lokho the time nje esathi khona ngazathi sikhona wabe ecwila la Baby Brown incane wabe ecwila la angithi lo osamfirila babukana naye kanje nami ngingapha odongweni uyabuka ngiyabuka ngiyasho ukuthi ngisho ngabe kuthiwa kukanjani khonta afuna ukuyenza yabona manje sekuyasimbakala manje yabona manje kuyasimbakala la manje awabe edonsa nangempela time edonsa nje yashi Baby Brown isho nje kulo asondelane naye okuyena umfirilayo naye lo uphethe isibhamu wabeshokena ngasikhathi eshokena lezi seyifuna phela manje ukuthi zidubule bengabe zidubula nami ngiseceleni nami ngizothola amachaphazela ngizolimala nami umnyango lo engene ngawo uvaliwe owasekamerweni lakhe so la kume oyedwa umnyango lapha eminyango ovalile hayi yabeqhuma isho kulo omfirilayo ithime eqhuma uyamshaya uyamkhahlela bemkhahlela asho ukuthi ubuye umqondo kuyena ekuthi njoba emkhahlela uzoba exposed ngalesikhathi umshaya uyambamba umsondeza kuyena lezi ziyadubula bedubula zidubula zibhekisa kuyena ngiyabona ukuthi la ngizolimala nami instantly ngizosondela eduze kwakhe ngizothatha icover ngaye uma uNontunjana iboss ngizothatha icover ngayo iboss ngoba phela nama angifuni ukudubuleka bengithi ngithatha icover ngichaza ekuthenini ukuthi in position abame ngayo umnyango nawo ngapha thina singapha ku3 o'clock umnyango ungakephi ungapha ku9 o'clock lo muntu lo okuyena mangqingqiza ula ku6 o'clock so thina njoba siku3 o'clock ku6 o'clock umangqingqiza lo ungapha ku9 o'clock uma wengane umama lapha ku12 o'clock so umangqingqiza lo yena emqondweni wakhe wayethi uzama ukushaya uma wengane so mina ngalesikhathi ngithatha icover ngaye ubafu sizobamba yena lo amshayile ngeBaby Brown ngimbamba ngithatha icover ngaye iboss le sesibambe yena lo laba bayadubula sivika ngaye imagine uqhuma inhlamvu close range endlini khona ingane encane khona uma wengane hey imagine leyo nto leyo siyaqhuma la empela isibhama qho lo bhaka lo ufuna ukunika mina isibhamu waze wangishaya ngisho nangempama ethatha isibhamu udubule hayi mina umxo thatha isibhamu ngidubule mina sengifuna ukuvika ngiyavika nje ngiyavika bengivika ngiyabona ukuthi uma wengane laphayana ama-bullets ngendlela aflya ngayo uma ngqingqiza the time esethu sefuna ukudubula uma wengane somehow idlozi likhona liyasebenza namanje ngisasho idlozi likhona liyasebenza somehow kanjani ubhuti wakhe lo owayesendlini wakhona ukuthi ekhahlela umnyango 9 o'clock bewukhahlela umnyango so bewukhahlela angithi khona lo omekona umnyango so ngalesikhathi ukhahlela ifocus yabo ishifte kancane izonaka lento le ezokwenzeka la eminyango uphethene mind you uphethe imbazo ukhahlela nje isicapha asifuni ukukhahleleka
wabeshaya nje ngasikhathi sishaya nje ngayo imbazo khona lezi icapha lezi ezo 450 ezala amaplangwe lawa nje athafazelayo beshaya nje imbazo ibonakala ukuthi nansi imbazo ingene bephenduke bedubule khona la esicabheni ubone ukuthi imiqondo yabo ayisile kanjani ngabe bafocusa la kuthini bephenduke bedubule ngapha esicabheni kwaba ukusinda kwethu lokho ngazathi bephenduka bedubula ngapha esicabheni lo esithathe ngaye icover sabe simphushela kumanqenqeza ngasathi simphushela kumanqenqeza mina ngiyocover uma wengane yakhe nami ukuthi ngangicabangeni kwakubudomu bami ngiyocover uma wengane umbhede ibase lezi zinto lezi eziscrewayo kuyona ibase ngithi so kusala isikhala esincane esingaka ngithi mina akangene phansi kombhede nami umqondo usuhambile ngithi akangene phansi kombhede ngizongena kanjani phansi kombhede laba basanake lembazo le elibele ithi at the same time bayadubula ngasikhathi bedubula umacala lo naye usefuna ukudubula ngasikhathi edubula ngithi ugcine eshaya lo okade emferile ekhipha iBaby Brown bemshaya laba ngithi ba-retaliator bayadubula bebedubula umacala futhi wayesenaleyo conscience kuyena yokuthi akasafuni ukuspela any blood so ukufika kwakhe ngiyambona ekuthenini ukuthi uyafisa shem ukudubula kodwa manje akafuni ukusiveza leso sithombe phambi kamawengane thina abantu abamnyama sineyindlela esizihambayo zokuyivikela so naye wayeumuntu owayevikelile njoba ngangisho ukuthi bekuvuka lezi zinto ngiyayibona ukuthi khona izinto ezivukayo kuyena ukuthi wayengasethwele kodwa ngingathi wayeumuntu owayehamba indawo ezikwazi ukuthi zimqinise bengithe ikwazi ukuthi zimqinise bengabe bemkhomba bethi bayamshaya kwakuyinto okwakufana nokuthi ishona le idlula ishona le kodwa ngalesikhathi ethatha icover so wayebalutha ekuthenini ukuthi beyitshela ukuthi akwenzeki lutho kuyena so ngalesikhathi sebephenduka sebebuyisa ifocus ngapha kuthini ukuthi hawu nangu esefuna ukusondela kuthini shuthi baphenduka bathi bayamdubula bebemdubula nje ngithi bamshaya ngo5 wow bewa ubhaka uyayiqulekisa bewa ewe ebheke phansi bewa ebheka phansi vele khona igazi lalomuntu lo ekuyena kade emferila wamshaya ngeBaby Brown akazange ezeshone njalo wamshaya nje ukuthi ewe wafika ngaye bewa ebheka phansi laba aba-remaining abasele wakwazi ubhuti wakhe ukuthi sigcine sesivulekile isicapha besivuleka isicapha nawo nomphakathi usukhona so labantu asebesendlini manje sekuphoqelekile ukuthi abahambe mina njalo ngithi ngisayipulse of history sokuthi izinto zithathwe yimina esho nje uma wengane la asho khona ukuthi kahle kahle nangumuntu ufikile nazo izinto wayishiya kumina ekhaya lo akenzanga lutho shema ngifuna nje umqambela amanga umxo akenzanga lutho ngibona ukuthi ayibonakho ngizova so bese bethi samba nawe xona mawengane nayo ingane siyakini mawengane sambe siye kubo mawengane uyiqulekisile ubhaka la besiphuma sambe sifike khona nangempela esikhiphe lesi stash ebanike bengene emotweni beshaya imoto behambe bese bethini kumina bese bethi uyabona ukuthi usibanibane akayishayi ngawo ukwazi ukuthi edale inombolo bese ezoshisisa wena ezofaka wena eghostini ngento engekho
uyabona ekuthenini ukuthi ngelinye ilanga uzofica abanye abantu uzoshona. Ngiyibuke lento ukuthi ngampela ngizoshona. Noma nayo uma wengane yakhe esho ukuthi Mxo uzoshona. Hlukana nalo. Ngithi mina asiphuthumeni kuyena sibone ukuthi kwenzakaleni. Besifika nje kuyena, besifika kubo phakathi kunale bus le manje kade qhuma ibhamu kunale bus nje lena. Abantu bayabheka. Bhuti wakhe uconfused uyahlanya. Ngathi ngingena nje ngizongena lawo ungena eminyango ngingena nje ngo right kubhuti wakhe nje uzongidumela nje ngo right shaya nje ngo right wabhanqeka nalo udonga wathi wena ngifuna ukuphinde ukubone la ekhaya wena lo mali uzobulalisa ufethu la wena ngoba labantu laba ngiyasiza isitori njengoba ngingaphathi ukuthi wena okwenza ukuthi mina angenza ngalutho plus uyena lo kwabo uyena uma engangisho ukuthi hayi ubhuti wakho orongi ogaxelisa Mxo. Hayi singene besifika laphayana ngithi kwathatha ngithi amahora amabili u2 hours angithi la ubheke phansi uqulekile njengoba ngishilo ukuthi wayeumuntu owayeqinisile yena. So kube ngabe kwenzeka izinto ekanjalo uthola ukuthi uyathinteka. Uma wengane wayisazi indlela ayihambayo. So wakhipha ifoni wafonela yena lo muntu lo omsizayo ukuthi eqinise. Wamtshela ukuthi akenze njani. Wenza wavuka. So bevuka wangitshela futhi Mxo ngiyaxolisa. Lana kahle bengenza u1 no2 bese ngiyidile. Bengidayisa amabhomu manje lo wamchita loyana bengiyomxhopha nami ngavukwa idemoni ngagaxelisa wena lo sinawana lona esiphushe naye inombolo washaya ikhona. Beshaya ikhona bese ngimqinisile ngomaqala othile. Washaya ikhona kanti ngingazi mina ukuthi sekushayini kwakhe ikhona uzofika ecule lapha nesithawa njoba eculile esithawa njoba ushilo nasexeleni ukuthi indaba zihamba emoyeni. Hamba ngomoya. Zihamba ngomoya. Awufuthi manje into nepharawo. Zafika kuyena. So mina manje angisakhonike ekuthenini ukuthi angiqhubeke ngidayise esitolo. So ngeke ngisakhona ukuthola imali eyokuthi ngibheme. Lapho sengene eshiqi ekubhemeni. Angithi ngibhema ngokucasha la, ngibhema ngokutshontsha sengene eshiqi ekubhemeni. Decide ukuthi angibuyele back ekusebenzeni. Ngisebenza into eqondile. Le ndoda obigcina ishonile ishona kanjani? Lo mjita lo ekushoneni kwakhe ishuthi kwaphela kwahamba nje iminyaka. Bekhamba iminyaka lesitolo sakhe kwachaca ukuthi siyawa siwiswa yini umhobholo wakhe igrid yakhe yokuthi ufuna more njoba efuna more usehamba ekhomba abantu ethatha izinto ezidayise khona la esitolo sakhe. Behambe ekhomba abantu ethatha izinto ezidayise la esitolo sakhe. Usehamba nabanye abafana. Labafana laba bejike bemjikela bemkhandele iskimu sokuthi bezogqekeza la esitolo sakhe. Begqekeza isitolo sakhe bethathe zonke impahla kuba umuntu osengazazi ukuthi uzothemba bani engathembi bani. Umuntu amthembayo empilweni yakhe uma wengane nami. So belibika lolu daba uthi uyaqhekezelwa usehujwa abantu umphakathi awusamfuni manje. Yabo nje zonke indawo la sihamba khona manje akasafunakali. At the same time mina lapho qondo wami ususe ungeni
mina manje sengisigqila sewungi sekuseni semini ntambama ngiyabhema sekuseni semini ntambama ngiyabhema befika nalezi stories zakhe ngitshela lokho mina ngisekho interested yena manje sebethi awuyibonele ethi uyazama ukungithreatenisha nami ngendlela eyona nami senginikele kufeni uArosta ngiyawazi unjani kuyafana ngisho ngiyamjezi ngisho ngangishaya ngisho ngangidubule angidaba mina bese ngifuna ukuyobhanda ngibheke mina futhi uhlukane nami futhi awuyibonele ukuthi uphuma kanjani lapho khamba iminyaka ngithi yaba u2 iminyaka eyahamba. The last incident ayenza yena waqhekezela umuntu oseduzane kunaye. Lo muntu lo uyiphoyisa Metropolis. Wangena wathatha flat screen idumile nje leyo nto. Wangena wathatha i-flat screen bethatha i-flat screen ngendlela naye ayise eslopping ngayo. Flat screen wayidayisela umuntu wakhona endaweni ubonakalile eyenza lento. Lo Metropolis lo wafonela ischeme sakhe esamahata ubhaka lo usendlini uyabhema. Bangena bebengena bamusho sho wathola leyo mbobo encane yenalito ukuthi ephume ngewindi ebaleke. So that was the second last attempt before Sean wasinda lapho. Wathi besinda lapho so wase esehamba ngophotsho abancane usebonakala ebusuku emina akasabonakala usebonakala ekusuku emina akasabonakala. Wazoqhekezela omunye umjida nje owaziwayo ukuthi uyayiphuzela uyisidakwa. Wahamba waya emqashweni walomjida lona bengena khona wathatha amafoni wathatha nemali engango-5,000 wahamba wayothenga wayobhema wayidayisa ifoni. Vele abantu abasamfuni endaweni abasamfuni inhlobo abasamfuni badelile indaba yakhe manje inkinga bayamsaba ngithi umuntu oyivikele yena so bayamzama futhi plus lesi sigameko lesi sokugcina kwangena abantu bathi bayamdubula bahluleke yabo so bayamsaba. Lo mjida lo amgqekezelile wafica intombi yakhe endlini. Befica intombi yakhe endlini shuthi wazoyithinta yabo. Bebuya lo mjida lo eduzukele yamtshela intombi ukuthi kade ngene usibanibane la ungibona nginje usibanibane wathatha imali wathatha amafoni. Excuse me. Same time prof jida lo wapika umjida wakhe oyedwa bamaharanti ya ilokishi lonke. It's around kwakuba 12:1 bamaharanta ilokishi lonke bembheka abamthuli. Ngisedladleni mina lapho ngiyayibhemela nami sengifocusele ekubhemeni nje ukuthi kwenzakalani angisenandaba nami sengingene shiqe ewonke. Usuyiphara pha Sengiyiphara manje. Naye uyangazi ukuthi sengiyiphara vele ngiyiphara akalifuni vele. So njoba angithatha ngifake esitolo ukwayethi uyangiclean yabo kodwa mina ngitshontsha. So ukuqhela kwami kuyena njoba sashilo ekuqaleni ngitheleni ukuthi uyena owayikhona ukuvusa loyana. So njoba sengiqhelile kuyena kwacaca ukuthi angisekho kuyena nami sengiphila eyami impilo manje. Bamharanti ilokishi lonke bengamthuli. Kwacaca ekutheni ukuthi lezi indoda ziyaqhubeka ziyaphuza. Kwacaca ukuthi kushaya obani ikhathi sekushaya o4 eidatha ekseni abayitholi le ndoda. Bezozwa umkhondo thizeni ukuthi usendaweni ethile ekubhenywa khona.
behambe beye khona bengamtholi ukuthiwa usuka manje. Wakunawo umuthi wayewudlile usuka manje. Engabe suka manje bebemlandela shothi bembone ewela kwakhona omunye umsele nje like umsele nje okwakujonjwa wona amanzi kwakuhamba amanzi ejombe futhi wayesajomba lapho bejomba ewela esahamba nje ubhemile uhamba uyadedizela nabo bayeza bambona ukutheneni ukuthi xalo ubhemile. Bebefika kuyena shothi nabo sebeyagijima bebefika kuyena abakhuluma lutho sebeyazi vele ukuthi wenzeni bayamfuna vele yena akazi yena uyitshela ukuthi ezinye zezitha zakhe bebemuthi bebembamba baca ekuthenini ukuthi wayengasasiphathi isibhamu kwaleso sibhamu leso njengomuntu naye esebuyele back ekubhemeni kakhulu esewumuntu vele osethi sengiyahlupha vele naye kahle wayeseluzile ithemba empilweni esethi ngoba vele ngumuntu ovikelekile abantu sengibonile bayangisaba asekho isidingo sokuthi ngiphathe isibhamu ephathela ummessage kuphela manje. Bebemuthi ngqe hayi cace ekuthenini ukuthi kuyalwisana awuthula amadoda uyedwa cace nje ekuthenini ukuthi kuyaliswana nje impela kuqhuma nje boxing boxing ikhona nayo le ndoda ngayo ishowana yayikhona ngayo indawana yevumile ushaya nawe uGoni futhi ngoba nje uGoni wona lo owamaphakamisa ngisho nasejele ushaya uGoni shothi determined ekhipha uGoni wakhe yaqhuma la indawana bewukhipha uGoni ewuthole leyo chance loyo ukuthi 2 step ewushaya koyedwa wabo uGoni bewushaya koyedwa wabo uGoni lo munye emanage ekuthenini ukuthi embambe isandla emphuxe lo Goni lo bemphuxa lo Goni lo uselele phansi uyableed sekubhekanwe zu2 manje lo uthi uzama ukumshaya ngoGoni owayibuka uthi uGoni wawungangeni njengoba usho na ukuthi yayudlile ithi awuzama ushaya ukuthi uGoni awungeni ithi awuzama ushaya uGoni awungeni mwele back kwindawana qhumi boxing imanage somehow le elele phansi uvuka isibona ukuthi lo ahamba naye sebeyamhlula manje ngendawana mind you baphuzile bona futhi sebeyamhlula manje ngendawana manje caca ekutheni ukuthi hayi sekuyabonakala ukuthi hayi sekuzoba phela i-perfect manje sekuyiwa kuleso sigaba sokuthi sebeyamshaya usiyadidizela sebeyamshaya uyadidizela somehow imanage le ukuvuka bimbamba le ndoda le imbambe lokufa nokuphila thathe iGoni le obese kucaca ukuthi useyawa manje thatha iGoni bithatha le Goni le ithi awushaya futhi thiwa ungangeni uGoni ithi awushaya futhi uGoni thiwa ungangeni kwacaca ekutheni ukuthi kuthiwa the only way ukuthi eliminate umuntu okanjalo bamnquma nje qoqo straight athi basike inkomo bamnquma kwacaca ethensayo unqunyiwe liyabonakala ikhanda lethi nje nangempela khona kunjalo isigeleke qesami thiwa sakhona ukuthi silontonje nezi ikhanda lethi thiwa wakhona ukuthi ebhadazele ngamadolo bamkhahlela wangena kuona kuloyo mhosha loyo bamshiya kuona loyo mhosha loyo bebe ngabe bemshiya kuloyo mhosha ngisikwa ku around about 4 ekseni ngaboma 7 ngizwa kunomsindo eminyango ukuze bengabe ku happy new year
kunyuye ukuthi kunaleyo bus leyo msindo ngizwa abantu bamemeza asambeni siyobona ngampela uyena ngivuswe uloyo msindo loyo arosta nawo vele uyasho makhelwane kwenzakalani ethi makhelwane ayibobuka isiphume ngisho na ku Facebook to sibanibane ushonile hayi bongithi ayikho leyo nto leyo hayi akwazi kube khona nalokudabuka mina ngifuna uqamba amanga kwaba khona nalokudabuka asambeni makhelwane ayisambe ebesifika ngampela ngithi ushudukile lo bekubanjwa nakhona ngithi ngiyabuka ngithi ngiyasondela manje ngithi sekukhona namaphoyisa asemphozile ngithi ngiyasondela amaphoyisa athi ngithi mina hayi ngiyilunga lomndeni umfowethu lo lapha yana phansi yabo ubhuti wakhe ethini ethi hayi ubafo loyo hayi ngifike nami ngimbula ngakhala mfethu ayisosha lakho leli ngendlela engase ngine relationship ngayo naye ngakhala hawu ngampela wena lo kodwa ngathi ngikhala lapho ngikhala okwenjabulo ukuthi yonke leminyaka lena okade ungenza 1 no 2 no 3 na finally usufile wena kunalo zenyembezi futhi zokudabuka zokuthi nomuntu sesharishe okuningi naye ngiyasho kodwa ngiyakhuluma ngiyasho ukuthi yafinja ngiyasho nami ngaphakathi ukuthi yafinja neze bese engasangihluphi kodwa yafinja nginalokho ekuthenini ukuthi ubafo kodwa yabo lokho ama mixed emotions yafinja ubafo sespende yonke leminyaka lena kwathi kusanjalo angithi mina ngila esasihlala khona kulomuzi wasekhaya omdala ekhaya sebekule location enje ngitshela ukuthi indaba yafika ngisho nasekhaya lapho kwangena iphone call kuma wengane kuthiwa akubhekwe mina angithi sebezula ukuthi uSibanibani ushonile bayitshela ukuthi nginaye uma wengane wangibheka angithi akangitholi wangibheka akangitholi wangibheka akangitholi uyitshela ukuthi naye maybe nami bengikhona lapho hayi baxa ekuthenini ukuthi bayamtshela ekuthenini ukuthi hayi nangiya laphayana naye hayi bethi uyaqala sengikhona lapha ngime nje eduze kwakhe ubafo angisuki ngifuna ukubona nangempela bemthatha bemfaka uhambile gone nangempela bamthatha bamfaka kwaba khona naleyo relief leyo bekuba khona naleyo relief mina ukuthi okay useshonile lo muntu owayengenza 1 no 2 no 3 empilweni yami vele already sengifact mina sengibhema iwunga usehlathini nawe manje sengisehlathini sengisele ngedwa manje ngendlela ngayo esengisele ngedwa ngayo sekufanele ngiphile ngedwa sekufanele ngiyiphantele ngedwa manje sekufanele ngenze izinto ngedwa manje izinto eziningi bengizenza naye even though bese ngekho close kumina kodwa besikhona ukuthi senze izinto naye even though angifaka lapha estore wawenza lo mshashika wakhe nami ngasenzela okwami ngedwa manje sengikule stage lesi sokuthi sengiyabhema iwunga sengingedwa angisasebenzi kamlungu sengiphila ngama-piece job ngiyaqhelazeka nje ngale ndlela le esimanga ngisuke la ngiphindele back la sekuhlala khona uma lapho kuzosala bani umalume kunomuzi lo esawushiya kule location le esesikuyona uma esho ukuthi la angifuni uqhubeke nezinto kade uzenza la osuka khona la kunemithetho elandelwayo kunenkosi kuneyinduna so la you must keep a low profile hayi lula lokho hayi
ngibhema ngokutshontsha ngishaya amatoho ngiphila ngama-piece job kodwa ngaba nendlela engiyitholayo yokuthi angithole imali ngayo ekhaya umana bengifisa ukusho kuyena ekuthenini ukuthi ngiyazi ukuthi sikhulumile naye before na ngiyeke ukubhema kodwa namhlanje ngiyamtshela futhi ekuthenini ukuthi ngendlela engiyisola ngayo ey'ntweni engazenza ngimhlukumezile kakhulu. Athi kuhlukumezeka abazali ukudlula umuntu osuke eseyidakamizweni. Ngimhlukumeze kakhulu in a way ekuthenini ukuthi kuze kwabona ngisho nabanye abantu abaseceleni sengizwa ngamanye abantu abaseceleni ukuthi uma wakho akekho right. Ngasibona isimo sakhe sempilo siba worse. Nosisi naye ila angenelele khona yekeke ekuthenini ukuthi sengithatha uhambo lokuthi umxo ngiyamsiza. Mina ngabona i-opportunity yokuthi imali le yokuthi angibheme. Usisi ngizama ngokuthi ngisekodokotela detox yekubhema sesiwela back like things kona sebeyangiphoqa ukuthi angiyeke ukubhema. Mina angakathandi ukuyeka ukubhema. Akukho kumele ukuthi angiyeke ukubhema. So bayangiphusha ukuthi angiyeke ukubhema. Kusuke kunguwe noma kusuke kuyidemon elicontrolayo. Iyona lento esuke icontrol esuke in charge. Iyona esuke icontroller at the same time kuthiwa umuntu une choice. You have a choice whereby you can say no. Ngendlela eyidemon ngayo iwunga sicasha ngo-arrosta thina sicasha ngokuthi u-arrosta uyinkinga, u-arrosta uzongiqashula, u-arrosta uzongibulala kodwa unikiwe i-chance yokuthi uyeka. Angithi ngasikhathi kuthiwa yeka angithi uzodetoxa uzonikezwa imithi ukuthi uyeke. Why ungayithathi leyo process leyo? Why ungayenzi leyo process? Angithi choice leyo kumele uyenze ukuthi angiyi-impakhe kule process yokuthi ngiyayeka ukubhema ngiba clean. So sengibuyela la ekutheni kona idemoni leli elithi yeka lento wena qhubeka nami ubheme. So usisi wami waba sesayidini lami wangizama usisi wami still mina ngibuyele ekubhemeni ngibuyele ekubhemeni kwafika la ekuthenini khona uthi umana hayi mntanami zibonele esho kusisi wami ethi mntanami zibonele umxo ngiyagive up mina wehlule. Hayi umxo ngiyagive up mina ngaye mntanami sengikhathele. Abona umzali bese sho njalo ethi hayi sengikhathele mina into engizoyenza nje ngizokwenza sure ukuthi bekuphela inyanga ngikhokhela umasingcwabisane. Ngenza sure ukuthi ngikhokhela umasingcwabisane. Beqhuma isibhamu kumele ngicheke ekuthenini ukuthi akekho yini nalapho. Kumele ngifone ngibuze ukuthi anizange nize nimbone. So nje mina sengilindele noma yini. Ubaba isimo sakhe sempilo asikho right naye kodwa bengabe kwisikhathi sokuthi eye eclinic mina omhambisayo. So sekunalokho ukuthi ingane yephara umana uyasonta bengabe esontweni uyalithanda isonto kodwa akasekho omningi esontweni ngoba usena lokho thenini ukuthi abantu bayamkhomba ngani umzali wephara ingane yakho yenza kanje. So ngambona ukuthi usekwi depression kodwa akafuni ukuvoice out lokho. Usisi wami usephume ngisho nenwele ezimhlophe manje ekhanda through ukuthenini ukuthi lezi zinto engizenzayo mina ziyabahlukumeza.
umana njengoba ngisho ukuthi wathi sengizokhokhela umasingcwabisane mina ngiyabhema prof sengibhema hard iwunga sengibhema abomakhephu ngosuku kuyafika close to 19 20 15 senginyusela izinga lokubhema kwami malini icap lilodwa icap lilodwa la bese ngikhona 30 rand shuthi 30 times 19 30 times 19 shuthi 570 ngosuku 570 ngosuku imagine 570 ngosuku plus lama piece shop engwenzayo angifiki nasinko ekhaya ngesinye insuku ngiyafika naso isinkwa umana wahlukumezeka kakhulu inewe ekuthenini khona ukuthi sekunalokho ukuthi bengingena endlini usezoyibukela akasasho lutho akasangikhulumisi ngiyambona ukuthi uyafuna ukusho something kodwa manje ngendlela ekuyiyona bekhuluma nami ngizoba nayo impendulo engizoyisho kuyena so nje sekufike kulelo zinga lelo kuthenini ukuthi uyangibuka nje useyangibuka nje wathi ngiyakwamukela lokho okuphilayo mntanami kodwa ungisize ngento eyodwa wenze sure ekuthenini ukuthi izingane zakho lezi onazo uyayitshela ukuthi ubaba wakho ukhule kanjani ukuze zizokwazi ukuthi ubunzima bempilo bomzali bunjani wena njengoba ungenza nje manje be ready ukuthi beyikhula nazo singenza the very same thing nakwena yabo lawo magama lawo ahlala kumina angigqugquzela ekuthenini ukuthi ngithathe lesi sinqumo lesi sokuyeka ukubhema bethi okwenza kumina njengoba nje unengane zizokwenza nakwena futhi yalibele ingidla lento so ukumhlukumeza kwami umana bengithanda ukuxolisa kuyena kakhulu ngoba ngimhlukumezile ukubona bonke abantu engibahlukumezile ekubhemeni kwami bengomunye umuntu bengiyidemoni engingalazi nami usisi wami ngiyambonga kakhulu ngoba ubekezelelile wabekezela even though uma eseyigezile izandla ethi uma mntanami musu ukudlala ngemali yakho esho sizothi ubhuti wami lo ngiyamazi besebenza ngiyamazi benemali bekhona ekuthenini ukuthi eprovide bekwazi nje nokuyimela izingane zakhe so njoba esenjena angithandi nami ukumbona esekulesimo lesi prof hey awona usisi wami ngendlela angimele ngayo ngisho nasemphakathini abantu bethi bayakhuluma ethi kodwa ubhuti wami ngizoma naye akindaba uzoyiyeka lento le ngizomtholela usizo la azoyeka khona yini emele enziwe abazali ukuvikela izingane zabo kulento ngasho ekuthenini ukuthi umzali kumele enze sure ukuthi ingane yakhe bingabe ikhuluma naye engayiphebezi eyilalele ngoba izinto ezenzakalayo endlini abanye bese kusibona abantu abakhulumayo sithatha sibeke einhlizweni so thina ndle emnyama asikholelwa ekuthenini ukuthi uyilalele ingane yakho bikhuluma ikutshela ukuthi nginenkinga e1 no2 no3 umzali uyathetha zonke isikhathi uyathetha manje ingane igcine isingasafuni ngisho nokumlalela ithi ngiyazi ngizothi ngimtshela ukuthi uma noma ubaba obvious uzongithethisa
umano baba uzongithethisa, so akasanayo i-communication, ayisekho i-communication la endlini, bese egcine esenze njani, ethole abantu abazomlalela obalabo abantu ababhemayo. Abantu ababhemayo bayakhona ukulalela, balalela ngoba ngaleso sikhathi usuke ehigh, wena uzothi ulalele kanti uhigh, wena bukhuluma uthi ulalele kanti uhigh, bese ezokunika indlela zokuphuma kulo situation, ngoba sikhuluma ngabantu abaqualified ngezinto eziningi, udokotela, ama-artisan, abantu ababhemayo ba-intelligent bonke. Umzali engayiphushi away ingane yakhe bim-approacha ngaleso sikhathi ithi ifuna ukuxoxa naye. Sometimes ke abazali babona ingane sekulate iqalela ukubhema, njengoba uthi wena kwathatha isikhathi ukuthi bekwazi ukuthi uyabhema ekhaya kini. Singenza kanjani ukuthi sisheshe sikubone ukuze sizokwazi ukunqamula ngaze kufike kulesigaba sifike kuwena? Akube khona nezinto abazenzayo, like akube nama-family activities. Ngiyazi ekuthenini ukuthi bengithi ama-family activities umuntu uzocabanga ukuthi kumele ngikhiphe imali ephaketheni. Yabona nje lezo zinto ukuthola ukuthi kuyaziwa ukuthi nge-weekend la ekhaya mhlasimbe siyaklina nje la ekhaya, during the week sinama-chores enziwayo endlini, la ekhaya kunama-games nje esiwadlalayo. Mhlasimbe nje ngingenza isibonelo njengoba sekunama-smartphones nje manje, iy'ngane ziyawathanda ama-games njengoba usho ukuthi ingaze iqalelele ukubhema. Thola ukuthi bazodownloada i-game efike ethi hawu mntanami yazi kunegame ethile, abathathe i-interest ey'ntweni ezenzakalayo kuleyo age leyo, ey'hluphe naye ngokwazi ukuthi i-age ethile yiziphi izinto esey'trendayo asebey'thandayo, ngoba manje sekukhona noncika lezi zinto ekuthiwa omancika. Ungabona wena kuhlela umuthi wengane okukhwehlela kanti umuntu sebephuza wona, wena uyitshela ukuthi uzophuma eyobhema kanti usedla yona lento le incika. So abayihluphe ngokuthola ukuthi kuleyo age leyo benzani, so ababe informed ey'ntweni abazenzayo, cause bona banale nkolelo eyakudala ekutheleni ukuthi ingane ngokuthi ihlale phansi ekhaya, ngiyayitshela ukuthi ayenze u-1 no-2 no-3. Ababe informed ey'ntweni abazenzayo, bezame nabo u-engage nabo, ezingishilo amafoni, download ama-game, bedlale ama-game nabo, bengafuni ukungena kuma-social media abo ngoba zifila as if u-invader i-privacy yabo, as bakuthatha bakubeka la wathi umongameli sinamalungelo sonke, so ziyasho ukuthi mina nginelungelo ngeke uze ungishaye. Ingane yakho biyonile yakhona ungayishaya, kodwa kubalekile ukuthi uhlale phansi nayo ukhulume, ngoba ibuya esikoleni ihlale phansi, ungayibuza ukuthi kade kwenzakalani esikoleni, uthola ukuthi inenkinga khona umuntu oyihluphayo, awazi wena. Hlala phansi nengane yakho uyibuze ukuthi kwenzakalani empilweni yakho, zama ukungenelela empilweni yengane yakho ukuthi awuthi ekutheni ukuthi wena uthi hayi ngiyamfundisa ngimbekela ibhodi laphayana nje, hayi insha yami velele. Sondela kuyena, iba umngani kuyena, ngoba bungakwenzi lokho yena uthola abangani ngaphandle ekuyibona abazomgcina sebe-influencer ekutheni engene edakamizweni, ebheme ngoba bayamnika isikhathi lesi angasitholi ekhaya, bayamlalela wena ongakwenzi ekhaya. Inkinga-ke izobuya ibe lapha Mxolo. Njengoba uma wakho wayephuma ekuseni abuye ntambama, umzali usithola nesikhathi sokukhuluma nengane yakhe, ubuye ukhathele, mela apheke or alale, avuke ekuseni azabuye ntambama. Uyabona ukuthi ngempela
ngokweqiniso ngokwe-reality asinaso leso sikhathi ngoba siyasebenza kumele adle naye ngeke ngithi ngeke ngiye emsebenzini ngizohlala inyanga yonke ngihlalela ukufundisana naye ukuthi kumele aphile kanjani uzongadla uzolamba uzobulawa indlala kwayona indlala izomenza manje ephuma igcina ingane ilandela izinto lezi ingane ezithanda izinto indlala leyo zona lebona umuntu ngathi unemali igijimelene igcina ingane ilala nabantu abadala ngoba ilambile angithi ifuna imali so manje siyahamba singabazali siyosebenza ukuze sivale leso sikhala ukuthi umuntu akaganga ngoba kuthanda yena hayi ngoba kuthiwa kulanjiwe la ekhaya lokho bese kuvula isikhala sokuthi manje sakwazi futhi ukukhulumisana nabo ucabanga ukuthi yini kumele yenzeke kulokho kule age le into esenginakile kule age le kuthiwa yini ama-2000 lawa akhulayo manje buzonakisisa iningi labantu ababhema iwunga akusona ama-2000 ama-70s 80s bayagcina kuma-90s ama-2000 lokho ngingathi kungavaleka ngokuthenini ukuthi yebo khona kunzima as usho uyaphuma uye emsebenzini uyabuya awusitholi isikhathi sokuthi nje u-engage nayo ngasho ekuthenini ukuthi mhlasimbe ngama-weekends noma before uyolala uthathe nje leyo 5 minutes nje ngiyazi ukuthi kunzima abanye abahlali nabo uthathe nje leyo 5 minutes nje loyo umbingelele ukhulume nje as if sawubona njani uyayazi ingane yakho injani sawubona njani uzombona if kunento something kuyena ingane yaziwa unina sawubona njani right mntanami hayi nge-right ma utshele nabakwabo ekutheleni ukuthi abathi ukumfaka ihlo niphinde futhi njengoba ngishilo nibe nama-activities eniwenzayo as i-family ngama-weekends kodwa njengoba ushilo na ukuthi kuyasetshenzwa kulanjiwe ekhaya kumele kudliwe abanye abazali abakholelwa ekutheleni ukuthi uzoprovidela ingane yakhe njengoba usho ukuthi iyaphuma iyobona umuntu onemali bese efuna leyo nto naye futhi so uzama nawe ekutheleni ukuthi ngalelo senti lakho onalo extra osuzolibudgetela enye into uzama ekutheleni ukuthi umthengele lokho ayekade ekufuna ngoba bungakwenzi lokho uzophuma ngaphandle angisho ukuthi umzali akakhipha isente lakhe lokugcina ethi usatisfya ingane yakhe lokho angihambisani nakho